Ovaj put obraćam se mamama. Osobito onima s malom djecom koje ne mogu sve ono što osjećaju da im biće još može dati čovečanstvu, osim kvalitetnog majčinstva, trenutno to ispuniti, pa im se čini kao da možda neće stići, kao da jako mi je poznat taj osjećaj. Dugo godina sam ga imala, pa sam kad bi svi zaspali pisala, kovala plan na koji način ću ja do kraja realizirati i onaj dio mene koji nije samo majčinstvo. I više puta sam, ko što znate, ko prati moj rad, govorila o tome kako je majčinstvo ne biološki pojam, nego duhovni. Ali to je sada druga tema, da se majka može biti i da su mnoge nebiološke majke duhovno prepune majčinske energije. Ali to je druga tema. Ja se sad obraćam onim mamama koje su i biološki majke, a osjećaju da njihov poziv ovozemaljski nije samo to, nego žele još nešto drugo realizirati, ali trenutno nemaju kapaciteta, resursa, svake vrste za to. Ne brini. Piši svoje želje, ne odustaj od njih i radi mini mikrokorake, makar samo da održavaš nadu i radiš viziju onoga što ćeš realizirati i pokloniti čovečanstvo, osim kvalitetnog majčinstva, što je samo za sebe ogroman projekt. Ako osjećaš poziv da si za još nešto, ne odustaj od toga jer je trenutno ne vidiš put. Kuj ga i računaj da ćeš doći na njega ako od njega ne odustaneš. Naravno, ova poruka se odnosi i na sve one druge koji žele nekim putem, a ne mogu trenutno, iz različitih razloga. Ali baš sam se nekako posebno sjetila koliko je to meni teško bilo i puno majki imam u pospremi glavu sa takvim izazovima koje su poslovne žene, majke ili su samo majke, pa im je jako teško izbalansirati te želje i trganja iznutra i na tome se između ostalog, osim široke palete koju pokriva pospremi glavu, često radi, pa evo podrška i onima koji nisu u direktnom 1-na-1 radu sa mnom. Ne odustaj od onoga za što osjećaš da si mimo onoga što trenutno moraš i prioritetno je biti. I onda ćeš uspjeti i ovo ostalo.